Selam aleikum, ja se zovem Mehmedi Hasija, imam 67 godina, imam 2 sina, snahu i 2 unučadi koji žive sa mnom i od moje penzije ne rade, ali eto, dobrim ljudima se zahvaljujem, Allah nagradi koji su nam pomogli da dođe svoj dom da izgradi. Sve je uništeno, ništa nije ostalo. Kad je poplava udarila, mi smo došli su zvali da bježimo, otišli smo kod jedne moje od brata čerke u stan, tu smo bili 4 dana, poslije su nas izvezli i otišli smo u Gradačnicu. Tamo smo bili kod Snajnog Gameđe 20 dana i poslije smo se vratili čistili. I sada još uvijek živi u kući Hadži Jusufovića Nusreta, koji se sad vraća u svoju kuću, onda se nadam da ću dok se oni vrate, doći u svoju kuću sa svojim djecom. Moja je penzija 220 maraka. Malo neka djeca odu negdje šta zarade, to je, ima mali unuk 35 maraka svoju. Evo, ovo su bili, ovo hodnik bio u osmi, a žena i djeca živili u ovoj sobi. Tada su sve djeca živili. A to su friždir taric. Vodi on jedini što su tu. Još je bio jedan ovdje, a tu sve će ugavna bila je. Tu je ovdje bio regal jedan manji. Patilo je soba. Tu je srušilo se. To je bio nakav razvijen. I zahvaljujem se svima kogod je dao i kašku pijesku. Ja više šta da kažem. I nek Bog svakom dane sve najbolje, a i vama organizatorima i svim tim donatorima.